ka duuɓi ka gandal imamuɓe meɗen no gaɗen aray ko Oustaz Abdoullahi Mombeya ɓe andi ɓeɗo ko andaɓe ka leydi men ɗo wano adiɓe ɓen acci e yewtirde no noddangol Allah subhanahu wa ta'ala ka leydi men ɗo e ko wona ka leydi men ɗo e morde e Afrique ɗo e ko wona ɗon kadi aray noon ɗo en junnu yewtere nden aray mako maɓɓe on ko woni yiilade ko rentingol jokkugol alyahudu wan nasara ka iidije maɓɓe nde tawde ɗum ɗon julɓe ɓen e maɓɓe kafa ɗum ɗon ko hertani ɗum e kamɓe. Joni noon ko honɗum l'islam o wi e ɗum haray ko ɗum ɓe woni argol ɓe ɓanginanayi inchallah ɓe andintina aray ɗe inna ɓe ko saɗi ko tooli falyatafaddal mashkura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa nasaha li ummatihi wa tarakahum ala mahajjatin bayda'a layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. أحبتي الكرام أحبابي في الدين والنسب أحبتي أحييكم جميعا بتحية عطرة مباركة قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caggal yettugol Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗin e dow moƴƴereji makko ɗin tagugol e waɗa en julɓe tawi o suɓike kaɗo dina islam yo wonu dina ko o rewire haɗa ko boni kon ko ɗum ɗo ɗe ɗo mofte islam ɓurdiri dendagal moftaluji ɗiya haray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala tawde ko en julɓe ko en ɓi julɓe ɓe andanɗa hoore ma ko ɓi julɓe nemaji Allah ɗin sen yettiɗi o ɓeydayɗi wa in tawuddu ni'matallahi la so linti nemaji Allah ɗin on wawataɗi moftude wala in shakartum la azidannakum si on yetti nema on ɓeydante ɗen hani yettude Allah e dow ko waɗi en julɓe kon o waɗi en ɓiɓɓe mawɓe ko wonɗen piirteɓe misal e bange gomɗinal e bange peewal e bange diina e bange moƴƴuki so ɗon feƴƴi haray duwanoɗen ɓurnaɗo tagi fo gonnulira yurmede annabi men amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lakin qable dhalik aɗo ɗum ɗon tawi kanko Allah o humpiti en wonde juulugol e dow annabi meɗen ko golle makko kanko e malaikaɓe makko ɓen inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhima ɗum ɗo holli en wonde juulugol e dow annabijo ko gollal Allah ko gollal malaika si en yamirama gollugol gollal Allah e gollal malaika ɗum ko teddinede noon ko yiɗede teddinire haray ɓawde juuluɗen e dow oɗo annabajo e yimɓe bele bo makko e sahabaɓe makko ɓen heɗen andi ko finde diina meɗen yiɗugol teddina sahabaɓe nelaɗo ɓen en baytuji 16 ɗi hino janna en ko honno wonitten aden sunna ko honɗum fiɓeten ɓe maki ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqa alhuda man lil hidayati yas'alu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi wala yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatu alqurba biha atawassalu ولكلهم فضل ولكلهم قدر ألا وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية ko ɓe maki ɗo ko an yo landotoɗo lam fi lawol angol e finde anden heɗo moƴƴade heɗoɗa konngol neɗɗo fiɓowo si madhabi yiɗugol sahabaɓe nelaɗo ɓen ɗum fa huwa madhabi wa mawaddatul qurba yiɗugol jeydaɓe nelaɗo ɓen biha atawassalu min miɗo ɓattoro ɗum Allah miɗo lomba ɗum hakkude am min e Allah fi yomi heɓu welaye makko
ko ɗum waɗi cheikh l'islam mouhammad bin salih al uthaymin ɓe landano ñande goo fi yimɓe sunna ɓen ɓe maaki naam ko ɓen woni malaɓe ko aaden sunna woni aaden sunna sabu wonirtake aaden sunna ɓornateri e mbaadi bal ko wonirte aaden sunna ko finde bimana oustage masadio ɗo no yaafi nde waare ɗo sabu ko sunna e dande maɓɓe oustage kasa no yaafi waare nden sabu ko sunna e dande maɓɓe kono eɗon andi no woodi woɓɓe goo kadi ɓe wona ɓeeɗo kadi yaafiɓe baye muɗum alyahudaɓe no woodi accituɓe baye ka yathimar min samrati addawa almarhuma fi hadihi albilad komin dimɗe jeeyaɗe e dimɗe dawa barkinaɗo mo karamokoɓe aranɓe ɓen adino sincude on e ndi leydi heno jeeya e dow maɓɓe se wi'i wano oustage al huseyni bonfi alasana bonfi en se wi wano cheikh aboubacar ñaabeli en wi wano cheikh mouhammad dian diallo en wano cheikh aboubacar diare diallo en haulai humul qudama fi dawa fi hadihi albilad ko ɓeɗo woni attiɓe ɓen ko ɓeɗo woni aranɓe ɓen heɗen andi noon arabe ɓe wi'i alfadlu lil mutaqaddimi walaw ahsana al muqtadi ɓural ngal ko attiɓe ɓen jeeyi haysi sakkitiɓe ɓen ɓuuri moƴƴinde ko ɗum waɗi hande ɗen ngalɗa tun yi'ugol cukaloy paykoy bobohoy jomiraɓe gande noon goy kono hara no fuɗɗi tun golle dawa on kañum no konti tinnare aranɓe ɓe ka gendarmerie ɗum fof en yii ɗum Konakiri ɗo hande noon dawa on o woni senoreɗo sentoreɗo oustage mo yiɗa o reedu mum ɗum no ka ɓawo kapo no jooɗi e ɓawo 4x4 wheel téléphone ji no hekkira sengo e nano e ñaamo fi hen ɗum gurdam ɗam newike hande te dullal Allah de hari ñande goo hoya e duwanoɗen ɓen kanen ɓe ɓural ngal e dow meɗen iwtiren ɓawo maɓɓe ɗaɓɓiren ɓe wattede e feere ka dawa enen sukaɓe ɓen ɗum en ɓeydoto ñande o ñande en ustotako sen woopi laawol aranɓe ɓen ka ɓe rewno ɗon ɓe moƴƴini en wawata moƴƴinde yalla wonu ballo meɗen haray sukaɓe organisam ɓen jonde nden ɓen en jarniɓe ko tawɗen kon ɗo qur'ana no darta fayɓe no jonnitede diplôme ji hiɗen waddede piiji heewɗi kono ko waɗi ha hewtuɗen e piiji goo ko hewtuɗen kon ko saabu accitugol piiji goo ko joginoɗen kon ɗum noon mi fandaki ɗo de haray korte ɗen e bakanji ɗin komi fandi ko diina kan e dewal ngal e jikku moƴƴo on talkuru e baka wolala ko ɓokki kono neɗɗo jon diina diininiɗo diina annabi Musa o liɓay awa sanniɗo awa saku fir'auna si neɗɗo diininike diina annabi Musa o fotti e awa seejo wawɗo a fir'auna Allah hokkaymo cembe o liɓamo tawi noon a wi ko a Musa iɗa dartade wa fir'auna tawi a yoɓaki ko Musa yoɓino kon hatta fir'auna regile kadi ɗum ko en jangu ɗum ka gurdam meɗen saabu ñande fini weeti wo en fiinoto goɗɗi goo haranaka defte ka haray yewtugol sukaɓe ɓen fi rentingol ɓe e jokkugol alyahude an nasara o yaafoto mi ƴetto a yewtere nden ɓaawo heɗen andi kanko e rentinaɓe e jokkugol alyahude an nasara qur'ana ɓanginanieno en ɗum Allah tabaraka wa taala wi'ino en ya ayyuha alladina amanu la tattakhizu alyahuda wannasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah tabaraka wa taala wino hey kono yo gomɗinɓe wota goto e mon sanne sanne jogi to alyahuda an nasara on aya so daari ka defte tradisade français ko ɓeynata oh vous les croyants ne prenez point les juifs et les chrétiens pour des alliés ton jogi to ɓen wallidirteɓe hoolondirteɓe e naɓideteɓe e ñembinteɓe ba'duhum awliya'u ba'd kamɓe on ɗo ɓe nanodiri e dow moɗon ko ɗum woni firo aya on wa man yatawallahum minkum kala noon wi'uɗo yahay ukkoyo hakkude maɓɓe ɗon haɓɓito kañum kadi heƴay ɗon Allah wi fa innahu minhum haray o wonti e maɓɓe o jeydama e maɓɓe idan ɗum en andi koye rentinaɓe e muɗum alqur'ana neeɓi en yeetade wonde wona ɓe yiɓɓe ko ɓe ayɓe qur'ana no wiyay wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u
wala yazalun kalima yazalun ko kalima tufidul istimrar koko jokkodirta ɓe serano hankin ɓe seedari hande ɓe seedata janngo kadi heɓe haɓa on fiyo ɓe ittu on ka dina moɗon in istata'u si ɓe taganama joni noon si ɓe ari fi murtingol en watta en e keferaku ngu ɓe woni e muɗum en hoolike ɓe yiɗi ɓe jaɓaniɓe en wontida e maɓɓe ka en wontidata e maɓɓe hara en wawi wontidude e maɓɓe hara ene wani ke wontidugol e maɓɓe ɗum koko Allah tabaraka wa taala avertise en ka alqouranare fi maɓɓe Allah tabaraka wa taala wi'ino en waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a waddu law takfurun heɓe faala yo yeddir Allah kama kafaru wano ɓe yeddiri Allah noon fatakununa sawa'an laato ɗon hiɗon fota e maɓɓe onon e maɓɓe foton nangal foton keferaku foton perdi foton kambanede ka Allah tabaraka wa taala ko ɗum ɓe ɗaɓɓi e meɗen tout court ko ɗum waɗi si ɓe heeɓi ɗum e julɗo on ɓe ɓooray mo inde islamu nden ɓe femba mo inde keferaku o weltoro wara wanda ɓe hoynimo ɓe innamo musulman modéré ɓena lui c'est musulman moderne aɗa andi sa ñamiri nano ngon a dariki a hibbi ndiyan a yoɓaki ndiyan a organise anniversaire vendonnnaire a ƴakki gatore wiyande ko tewu Isa a yari beere hal wiyakal ko ƴiƴa annabi Isa a feeti 24 et 31 a wattori no ɓe wattorta noon rewɓe ma wattoriwa rewɓe maɓɓe a ñamiri nano no ɓe ñamirta nano noon haray hande kadi ko on ɗum fotu ɗon ceerno Ibrahima ndama maki on foti bareyagal ko bareyagal non ko ɗum waɗi si on daari tigi rawandu yagal ko kefeero wondi kon ayiyey kanko eɗen kulle ɗon fayda emo hittini fi ɗen ɓuri bani adam on yeey ɗo portojo kefeero o alandike mo famille makko on wena c'est moi ma femme et mon chien I my wife and my dog ko min e ɓengu an e bariru an ɗum ko famille on noon si a landike mo ɗon kadi ko on ɗum ɓuranma e famille ma o wina my dog ko ɓariru an ɗum bare no ɓuranimo bani adam enen en wawata ɗum islam lorrata tampinta bare toñata bare kono noon bani adama no hittina ɓuri ko wiyete kala kullum ka islam li qawlihi taala walaqad karramna bani adama on woni teddinaɗo on ɗi piiji fof ko waɗira ko fi ko bani adama neminora e ko bani adama hutora bareru ma nun e téléphone ma on no fotane si tawi ndu wañante ndu raɗantoma wuyɓe ndu raɗoto kulle téléphone ma on a noddoray a notoray a maray nder ton piiji haray bare e téléphone fof ko gotum ko alaji ko gollitira si tawi noon haala on ɓuuri jommum valeur andi ɗum neɗɗanke yagal haray iwi ɗon ka joni noon koye sifa ɗin piiji ɗon ɓe woni addude aduna on ko wiyete tagribul alam l'occidentalisation du monde waylugol aduna on tawa aduna on fof yahay rythme yaadu occident ɓornateri ni wawa maɓɓe ñandu ndun wawa maɓɓe jikku on wawa maɓɓe ko ɗum menata westernization wattugol yimɓe ɓen fof occidentaux haram miijo ngon haqqilkin faamu on comportement on ɗi fof neɗɗo on ko occident gando maɓɓe goo fuutiɗo ɓe toon seeɗa o iwano e juuɗe maɓɓe few o windi deftere ko Roger Garaudy o wiyete o wi deftere nden c'est l'occident qui est l'accident ko ɓe woni nambar aduna on l'occident c'est l'accident nin o yewtiri fi maɓɓe sabu ko handi immorde tanaji e nambaraji ko ɓe addani jama on fi ha yimɓe ɓe majja iwa e ley jeeyal jomiraɗo maɓɓe wonta e ley programme iblis danatullahi alayhi ɗum ɗo noon enen julɓe ɓen hanɗen ɓe salanade toɓɓere kam mi wi mi ƴetto e yewtere noon mi ala juutinde hay seeɗa so yewtay fi 24 et 31 ko wiyete Noël e Christmas kon hakke ko tawi comande no e muɗum angal faamuno e muɗum so yeehi ka leyɗe anglophone ko Christmas feeto ngo wiyete so ngari ka pays ji francophone ko Noël feeto ngo wiyete ka wi'a Noël ga ko inde neɗɗo nayejo ka wi'a Christmas to ɗon ko tan ko sa'i zamanu the mass of the Christ empire joni ɓen ɗon ko sa'i laamatteeri feƴƴunondi ɓe innitiri feeto ngon ko ɓuri hawnade e ko ɓurata ngalɗinde kadi fi feeto ngon kadi
so ngari ka pays ji francophone ga on taway enen ko le 24 décembre anglo jibinira Paris le 24 ade on fami neddo ko nde wotere jibinte ko nde wotere o mayata ko nokku gotu ngo jibinte ko nde wotere o jibinte ko nokku gotu ngo jibinte ko nokku gotu kadi ko nde wotere o mayata kambe non do hibe hebani annabi Isa anniversaire ka pays anglophone le 24 francophone le 24 décembre ka pays anglophone 25 décembre wiye ngaro e yewtugol fi dum ka clôture gol yewtere nen ko honno dum ngardiri wona feeto annabi Isa ko feetoji yimbe dido be andanda hoore ma ko aybe Isa dartinobe Isa habi annabi Isa desidi libay fi annabi Isa on ko antichrist be ben donc be antichrist c'était des ennemis farouches de Jésus-Christ o wiete do le roi Sergio et wiete do le roi Mitran de Byzantine bedo c'était des ennemis déclarés antichrist e mo inninde lo malheureuse église den deftere kadi hino der ton kadi hino laaɓi der ton se ndaari professeur meɗen Ahmed Didat himo mari deftere inde wiye Jesus in the Bible and Muhammad in the Bible and Jesus in the Quran, c'est-à-dire Muhammad dans la Bible et Jésus dans le Saint Coran. ɗum kadi imo laɓɓini sifa ɗiɗo ɗo ko honto de feetoje ɗo iwi ko fête ji payen fête ji heferɓe chrétien ɓen tigi chrétien ɓen e hoore mum ɓe ronda dongal ngal ɓe anda ka ngal iwri ko ɗum waɗi Allah wiɓe ka fatiha ko dallun ko majjuɓe mana ɓe yanu e muradu ndun ɓe anda lasli mayru nene e baba mayru ko alyahudankoɓe ɓen fi 24 et 31 chrétien ɓe ɓen koɓe victime wano julɓe goo woni ɗi nin victime tawi haqqillaji maɓɓe ɗin junnitama ɓe jaɓi ko ɓe hana jaɓuɓe e wiɗen sen iwtira e ɓaawo to en yewta fi Isa alayhi salatu wassalam. Isa almasihu mo ɓe wi on ko le 24 décembre ma le 25 décembre jibina ko fenande yaala funare. Il est nulle part mentionné dans la Bible, nulle part que Jésus, la datation de la naissance de Jésus est nulle part mentionnée dans la Bible. Date jibinede annabi Isa ala hay nokku ka windi ka Bible, nulle part. So ƴetti Ancien Testament on Genesis, Genèse, on poɗinde hanka wiyetede Nehemiah ma Habakuk de l'Ancien Testament. Donc Ancien Testament on non ko defte hewɗe woni ɗon. On ƴetti kadi Nouveau Testament on Évangile on gila ka Matthieu chapitre 1 verset 1 on yehi hanka Proverbe Toms ji ɗin on yiyata hay nokku ka windi ka mansoni date jibinede annabi Isa. Il est nulle part mentionné. Heɗo wayiteɗo re ɗum pasteur jo wonɗo o ma révérend jo wonɗo o wawata o hollude ka Bible ko nde ɗo ñalande annabi Isa jibina. Donc la date n'est pas mentionnée. Ñalande ne windaka ko si tawino ɓe marno ko islamu mari kon ko wiyete sunna, sa tawari ka Qur'ana ndara ka sunna, ɓe mana sa tawari ka Bible ndaroya ka hadiseje, ɗum noon kamɓe ɓe ala ɗum. Donc référence maɓɓe bajjo on ko Bible on, kala ko tawaka ka Bible ton hara yala ka dina maɓɓe ko bidiyaru ka maɓɓe. E joni noon neɗɗo majjuɗo laawol si hunde woni bidiya ka dina makko haray an julɗo marɗo laawol on sa ƴetti bidiya kefeero hara yan ko ɗum ronditira ɗon. ɓe wi al bid'atu indal kuffari ko kufrun indal muslimina, ɓe mana bidiya heferɓe ɓen ko keferaku kadi islam ka sabu hay dina kefeero hiɗe rentina e jokkugol ka joni noon ko sinca kefeero on kon ko wonanta julɗo on ko keferaku. That's the truth. Ko ɗum ɗon woni haqiqa on, ceci est la vérité. Sa tawi tun a ƴetti bidiya kefeero an kama ko keferaku wontana e ma, sabu ittiba'ul kufri ko kufrun, ittiba'ul kuffari fi kufrihim ko kufrun. Jokkugol kefeero on ka keferaku makko ko keferaku. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kala jokkuɗo ɓe ko woni kon e muɗum haray o jeyama e maɓɓe. Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Kala nandintiniɗo yimɓe haray ko e maɓɓe o jeeya. Se yahi ɓaawo fi annabi Isa ɓay ko kanko woni repère on, ko wiyete repère de divergence on, ko ɗon ruttete si tawi poɗodirama hakkude julɗo on e kefeero on,
ko wiyete annasarankojo ma alyahudajo on kon haray ko ɗo ruttete ka annabi Isa e ngala ɗo nokku goo ka wiye julɗo e kefeero ma ɗum julɗo e annasarankojo yeddodiri sina e toɓɓe damno ara ɗen fof kadi ko humodirɗe annabi Isa joni ko ɗen mi faala e laɓɓinande fayda laaɓugol ɗen ɗon laaɓanayi haray yoni en andingol en 24 et 31 wona muradu men toɓɓere aranere nden hiɓe baki annabi Isa hunde tawayde ko nde fenande hunde tawayde ko nde fenande wi'ugol wonde annabi Isa o nulama fi tagge fo ngon c'est le sauveur de l'humanité ɓe namo la voix du salut on nanay ɓe wola ɗum ka on yafoto moƴƴa eɗen wolude no gasa haysi ɓe ɗo aray en anda ko kamɓe ni ma wona kamɓe ni kono noon kala e maɓɓe nanɗo yewtere nden faalaɗo yeddude en tout cas min on koko mi wayrata kon débat e sifa ɗin piiji kon ko ɗum fayda hornatalan so neeɓi ɗum waɗari mi horoto faami sago an waɗay hara c'est de la part des pasteurs et des prêtres hara ko kamɓe wiyata non ko wiɗon ɗo ça c'est pas ça sifa pasteur bello oya nigérien jo ma mawɗo sanusi ɓeya e wawɓe ano ɓen hara ko yo ɓen ko wiɗa ko na noon hara bible on ɓannete hara na qur'an on tun ko ɗum mi wadduno e pasteur jogo Lomé Togo minimo franchement hiɗon feni e hoore annabi Isa toɓɓe 4 o wi non o wi plutôt ko non woni toñude annabi Isa min a joni compare qur'ana e bible ko noon en seedata goɗɗo jaɓanari oya falillahi alhamd wal minna o sali débat on few par ce que mo andi kami faalamo yarande ɗon ɗum kadi mi wadduno kadi e pasteur David Sierra Leone o wiyeteɗo imam Daoud fewɗo ɗo hari ko pasteur révérend hari mo julna e coociru ka wiyete Tayama hakkunde Moyamba e Bo mo julnayno ɗon kanko jogino coociru ndu mo jonnano 4x4 e motoru deteru darnana suudu Freetown kono débat on juutano pasteur David you are misguided c'est que onon ko majjinaɓe on anda donc iɗon hato jini e explicanede ko honno majjinirana ɗon après o wi gasiɗe wawi yewde toɓɓere aranere nden ko fi Isa wona o nulaɗo e dendalngal tagge fo ngon ko ɗum qur'ana wi ko ɗum bible wi ɗiɗaɓum ɗum Isa o mayari few o mayari taw o mayoye noon ko ɗum qur'ana wi ko ɗum bible tabintini tataɓum ɗum Isa wona o Allah wona o ɓiɗɗo Allah ko ɗum qur'ana wi ko ɗum bible wi nayaɓum ɗum Isa wona o nulaɗo e dendalngal windere nden ko nula ko e famille banu Israil pasteur jon hawti kisandari o wi fof ko fenande joni noon ɗiɗo no ɗo andade de preuve ɓaymen naati ka bible men mutaki o wi in the name of Jesus I accept au nom de Jésus j'accepte ceci est la vérité ko ɗum ɗo woni gonga on faami Allah tabaraka wa taala si muyani goɗɗo peewal o hokkay mo ɓernde jaɓonde gonga fanni neɗɗo faalaka gonga o fewata annabi Isa toɓɓere aranere nden wonde annabi Isa ari fi dandugol aduna on fou ɓe innamo le sauveur de l'humanité c'est pas vrai plutôt Jésus est un sauveur mais un sauveur pour la maison d'Israël ko ari ko dandugol famille wonugol sabu fino famille fewira wurin ko Allah woni darndowo on ko ɗum waɗi sahi go ar miɗo janga bible Sierra Leone mi yawno ñande go ka coociru ƴeewoygol tawni ñande ko yaafagol bakkatuji fewndi kono noon ko pasteur o yaafoto andi ko révérend priest o yaafoto ko ya ardaroɗa wiya pasteur min bonki ankin ko jina e fenande guyka o wiya confesse ko ya qirrito wiya min golle an ɗen ko fenande jina e ɗum ɗo sa woli o ƴetta jungo makko ngo fawa ka hoore ɗuure ma o inna I bind you in the name of Jesus and I forgive you in the name of Jesus. C'est-à-dire, je te bénis au nom de Jésus et je te pardonne aussi tes péchés au nom de Jésus. Mais est-ce que ko pasteur o yafoto bakkatu? Allah tabaraka wa taala wiyen wala yaghfiru dhunuba illa Allah. Yafota ko bakkatu sina hombo Allah ko Allah woni yafotoɗo junubu. Si goɗɗo woni yafotoɗo junubankejo waɗowo bakkatu woni yafotoɗo bakkatu. No way wasim noddi on onon ɗo fof min ni are may aljanna wota goto selude minado e on fof haray ɗum fayda wiye tun oustas tindine men ko naɓata kon ɓay mi natari taw
on andi hay julɓe goo no falji ngon sengo ɗon haray ɓe jonna piyo e naɓay koye aljanna hara ko suuɗete koye kadi nayo fof holle ɓami ɓen a weeɓitatake fof yeetetake so woori ɗum yeeso woɓɓe ɓe itta e bote muɗum naɓay yetoma wonde de dargal no daro annaba ɓen ara hara yanga lumboyi e ceerno naatoɓe aljanna ɓen fof ko natoyta ko ɓaawo hasbore nden baɗal hisab sabu nde ɓe naata aljanna Allah yeetiken ko fi hen ɗum naadi ɓe aljanna ko udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna udkhulu ko naatoye wiyete naatete hasbaka awa ɗo kala jonnaɗo ko naɓata goɗɗo aljanna aɗo hasbore nden haɗa yo jonnitu jonnuɗo mum wona ko yeɗɗi few fayda diina kala ko goɗɗo heddi e diina tawi koye niɓum yo jonnitu jommum ɗon andi ko noon durogu yeyirte durogu kadi koye nder niɓum ko sornitugol ley gawi a jogo ɗon ta ay ɓe ɗa tawɗa yiwde donc haray koye wattan haqqil fiyen heɓu diina selluka annabi isa alayhi salatu wassalam ko o nula koye banu israil wona o universel à toute l'humanité never jamais Allah tabaraka wa taala yetti en ka alqur'ana nde o sifimo o wiimo wa rasulan ila bani israil oɗo ko nulaɗo ni kono ko faade e ɓengure annabi yaquba nden ɗum ɗon laaɓani en ka qur'ana ka nder bible annabi isa e hoore mum acte des apôtres annabi isa o wiyeteɗo Jean ma acte an sabrana ka hébré maɓɓe koko wiyete kon enseignant muallim o wi sabran nokkugo gollitiri kalima maître nokkugo gollitiri kalima seigneur en faami nokkugo o gollitiri kalima fils d'homme ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo yiwɗo e gorko annabi isa wi no salanimo ɗum kanko ko ruhun min Allah bugaɗo e nene meɗen Maryam ɓawo debbo nangi koyɗe annabi isa ɗen o wi bobo an no waali ka suudu to jinna no nangi mo faɗɗa ñawdano yammo annabi isa ndaari debbo on o wi o debbo koye suudu hondu jeeya e gorol hongol ɓe wi debbo on ko kananit kanani en jo ɓe mana kananite ɗo geli ɓe kan aniyankoɓe ko arabeɓe ka golfe ton ko jeydi ko kan aniyankoɓe ɓen e arabe ɓen israéliyankoɓe ɓen no ɓattori saabu jeydigal maɓɓe ka annabi ibrahim annabi yaquba woni ba annabi ishaga jibini yaquba annabi ibrahima jibini annabi ishaga e annabi ismail e annabi ishaga ka bible heɓe junniti ko ismailu ɓe wi toso kon kono haqiqa tan ko ismailu woni janon afo on sabu ko sabu jibinede makko yumma makko ɓiɗi Allah tabaraka wa taala humpitiri muhammadin sa sallam koye ɓen jeeya ɓe annabi ishaga jibini annabi yaquba wiyete israil oɗo kanko jibini annabi ismailu e miñam makko yumma goto yani annabi ɗo bunyamin on ɓennamo benjamin ɓin ɗum ko ɓiɗɗo toola benjamin ko wiyeten kon elina toolajo on e ɓeya sappo ƴettunoɓe yusufu ɓen ukkika koloyru joni noon si ɓeɗo hawtodiri ɓe sappo e ɗiɗo ko ɓe Allah wi ka qur'ana isna ashara naqiban e ka o wi ɗon isna ashara umaman isna ashara asbatan umaman bi mana ko ɓe nation ji ko ɓe tribu ji ɓeɗo sappo e ɗiɗo kala tawɗo na e ɓeɗo jeeya oɗo jeeya jokki annabi isa kanko suddi ɗon o ɓiƴi annabi isa ɓay o nanari ko isa wi kon it is not good to take the bread from the children and throw it to the dogs ñamete on ƴettetake juuɗe faɓɓe mbugane bare ɗin o famari annabi isa yaltanimo ka porolol annabi isa ini o femme je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël o wi min ko mi nulaka sina dammol no majjiri ɓengure israilu nden fiyo mi artiran ɓe ngol dammol ɗon I am sent to the lost sheep of the house of Israel min ko mi nula ko faade e dammol majjirngol tawhid on awa min koye banu israila mi nula oɗo aya no laɓɓini wonde isa tigi wi'i ko nulaɗo faade e homɓe banu israil e nder aya goo kadi Jean kadi filli o windi annabi isa naɓayno sahabaɓe mum ɓen ka nulal dawa ɗum no windi ka bible titre on damal ngal surawol ngol ko Jésus envoie les 12 apôtres so dari ka Matthieu on yiye damal ngal so dari ka Jean on yiye damal ngal Jesus sent the 12 disciples ko nulaynoɓe sanamuru adandu yiyede ndun ka golf koye juuɗe arabu ɓen Yemen
koye ndun hubal ñemba ndu naɓano ndu makka ndu annabi min muhammadin sa sallam yaltino makka ñande fatu makkata ha ɓe maki ndi leydi ɗo har mi sana mo rewitatake e mayri ha ñande gutufal wutti ɗulle ko noon woni rigoyi so daari Arabie Saoudite haysi tawi portoɓe no battinde maɓɓe piiji buy mortalle no wadde ko piidon kadi no ɓeydi ŋeerude ko yeeso tawhido yarata ɗum ko mako nelaɗo ɓe maki ndi ɗo leydi sallah sallam ndi leydi ɗo ndi harmi kasana mo rewe e mayri ha ñande ko ɗum waɗi annabi Isa o wi ɓe 12 ɓe o nulayno apôtre ɓe ɓen o wi wota o yewɓo mbuuɗi o wi wota on naɓor jooɓa wota o muuto wota o yawka leyɗe arabuɓe ɓen wota o yawka aramite ɓe ɓen aramite ko o ras indien e kurde ko waywa muɗum ha gardi Afrique ga kala kono ka détail ɓawde gomɗinɗa Isa ko nulaɗo Allah ko ya takku ɗon gomɗingol ko nulaɗo faade e banu Israil o nulaka e pullo o nulaka e sosojo ni africain jo ni européen jo ni asiatique jo ni arabujo kala e ɓeɗo jiliɗo hoore mum ukkoy hoore mum e annasaranko yagal si horde fusirimo e peera mo nulaka o wattayde ɗum ko natoygol e ko ala e lawol ma noon ko tawhide da'wa tawhide arɗo yeru famille je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël ko ni windori ka nder bible nden ɗon toɓɓere daroto ɗon ko ya gomɗin Isa ko nulaɗo Allah kono gomɗina ko faade banu Israila woni ko nula watta ɗon toɓɓere ɗimmere nden ko duwaɗa koko ɓe woni wiide Jésus est mort à cause de nos péchés eɗon andi wano le 24 ɗo wetude le 25 si ɓe waali ka cociru gatowal wallinte ka hoore tabal e bange aqidaji ɗi mi andi ɗin ka cociru wano catholique on anglican on méthodiste on orthodoxe on polycans on philicans on notarox on wawɓe ano ɓen ɗon ɓen laawi maɓɓe kiɗɗi e kesi ɗi fof e majji ton ara ɓe huttande mo ɓe taja gokkun ñaama o wiya o ñaami tewu annabi Isa ɗum ko gatore noon juɗande en 2020 woni duuɓi guluje ɗiɗi e nogay bi annabi Isa jibina nde gatore juuɗe ɗo wiya ko tewu annabi Isa ndaari fiji ndaaru beere hal waɗe e tasium o yara ɓeyna ɗum ko ƴiƴan Isa ɗan awa gila ɗon on tigi woni bon again jibintinaɗo kisum bakka to gayni dino ko neña hay laysu yujbiruna nas alal iman ɓe wonari ɓe doola yimɓe ɓen e dow gomɗinal ngal ko ɗum si Allah wi lasto alayhim bi musaytir ko ɓe yettina woni ɓe accida yimɓe ɓen e calcul ji mum ɗin e haqqillaji mum ɗin jaɓɓugol ma salagol fal kullu hurrun mo ɓe ko libre wigol annabajo maya ni ɗum sama kala on ko ɗon haaɗi annabi Isa ko andi ton o mayari Allah tabaraka wa taala wiyen ka alqur'ana wama salabuhu wama qataluhu wama salabuhu yaqinan yani Allah wi walakin shubbiha lahum o kalima shubbiha lahum Allah tabaraka wa taala wi ɓe petari annabi Isa ka croix o memano ka calambal ko ɗum waɗi Ahmed Didat no windi deftere o winde ko crucifixion ka ko crucifix ɓe ka hoore leydi ko ɗum waɗi ɓe tewtetake annabi Isa seede o mayari oɗo aya qur'ana laɓɓinani en seede kadi ka bible o wiyeteɗo acte e wiyeteɗo Jean on heɓe addi version ji settuɗi Jean e acte goɗɗo e maɓɓe wi wo ko annabi Isa rondino calamal ngal croix on cross on wo naɓi e fello no wiye Golgota Mount Golgota on yiya ɓe yaltinana en ko fello wonno ngo Asie toon fi maggo fayda joni andaka ko montagne historique Golgota ɓe wi wo rondi fello ngon one o rondi calamal ngal o yeeyi e ngon fello ɗon woɓe fempimo ɗon o won ɗon balɗe tati mo tampa ko woluno ɗon ko en ara e muɗum seede nawo Allah nawo ɓiɗɗo Allah sabu ko wino ko Eli Eli lema sabaktani o mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné my God ɗo janfade résultat ji Allah ɗi on ala ɗen larmi ala wawɗo wadde Allah kudeta on faami on ɗaɓɓowo laamu ala wawɗo follude Allah huwal qahharu ko ɗum ni mana on qahharu ka yiltirɗa o ala ka rewra ardiranamo foolamo donc so tawino Isa ko Allah o foole tan ok o foola ɓe wi wo fempa ka calambal wo bawo bal tati o maayi
ɓawoɗen balɗe tati ɗon ɓe yimo ƴenta o wayniɓe ɓe falama tawtude qur'ana kono mawnintinare nden haɗi oya ndeya linjilare wi wo wona isa wo isa ɓe aranmo ɓe nangimo ɓay ɓe fokkiti wo ɓe fotti e goɗɗo no wiye philips wo philips jaɓani annabi isa calamal ngal tun isa waɗi molet an tigi siko an dana ɓeede warede colku yalti mimmi ko hawni ñande go nokkugo e Carrefour meɗen ɗo woɓɓe no ari nangue mawɓe ni ko fayi ɓe nanguete fi piiji ɗumaji politique ɗi son ɗon fof jokkiɓe ɓe doguno ɗon han toni ambassade Amérique heɓe inna ñangamadi ɓe wawano ɓe ɗo nangude ɓe laawi net on faami joni noon wona ɗo waroyede si heeɓi corku sikkuɗon on ɗum o laawoto zayi on hiɗo gandi ɗum fof no jangi ɗum zayi nangama mi waɗay zayi si ɓe nangayla mi waɗay zayi andi ɗum ɗon fof no janggine deftere wiyetede zayi donc ɓe wi wo annabi isa ɓay o tawi ɓe waroyamo woni o rondi wiyeteɗo philips courwa on kanko o molti on andi joni ayeje ɗiɗi ari mayoy ke calambal aya go wi isa rondi goɗɗo kanko suuɗike joni noon ko honno Allah goto mo faljata jiɓaki ko wolete kon wowliri piiji ɗiɗi événement ji ɗiɗi sertuɗi wawa wonde ɗum ɗon no holli haqiqa ko qur'ana wi kon Allah wi bal rafa'ahu llahu ilayhi annabi isa Allah ƴentinimo naɓimo dow ga wona noon kadi isa tungoy woni dow ga ka Allah annabi idrisu kadi no dow ga Allah tabaraka wa taala wi wa rafa'anahu makanan aliya hunde wotere annabi isa emo dow ga o jippoto qubaylu sa'a nuzulul masihi ko min alamati sa'a al kubra jippagol annabi isa no jeeya e mandeji dargal jani ɗin o jippoyto kanko annabi isa ko o jippoto kon sabu muɗum ko hunde mawnude ko sanga masihu dejjal feepo ɓe toro Allah ɓe jeeja Allah fi masihu dejjal e noddugol yimɓe faade yewtirgol ɓawo makko kala saliɗomo o waraymo si o feeñi kanko masihu dejjal ko sengo suuriya o feeñirta ka wiyete manarul bayda ɗon ko ɗon o feeñirta nden nokkure nde anda darama tawama ɗon ko luuro nokkure nde noon waɗi luuro ɗo yiya photoji ka Facebook ko waywa koloyru hara ɗum anda ka luggini mum ɗon ko luuro sengo hanka leydi jeɗɗaɓiri ga asamawuji ɗin hanka asama jeɗɗaɓo ko woni kaka hoore suudu Kaaba ko ɗum waɗi mo haasike ngal ɓural ɗon o dartike ko wawata dartade zalika fadlullahi yuktihi man yashau Allah okkimo falano hokkude kon makkankoɓe ɓen ɓurnama ayi yimɓe ɓen no heewi sattude feere ɓe yewda e woɓɓe goo ɓeyni heewi baaba ko goonga dina kanko makka yewri kono ɗon ka boni ton ha yaafede ñande dina boni makka wo ka wiiray kamen ga kono goɗɗo wallitilan mawɓe goo maaki heewi baaba fanku min hande mi yaari suratu kaariwol kooya suratu kaariwol dibrika suratu kaariwol linsan suratu kaariwol bulliwel suratu kaariwol farana ko meyi ko suratu kaariwol makkiyatun e madaniyatun Allah ɓurniɓe ka qur'ana jippi annabajo jibina ha dina fuɗɗi qiblatul muslimina o ɓen no jogii ɓural ko ɓe duwa teddinirede tawi ko goonga yimɓe ɓen faala ɓe duwa teddinede kono ɓay yimɓe ɓen kundule ɗen joni no ɓuri yimɓe ɓen ɗum mi nani goɗɗo no yewta ɗo fi Cheikh Abdourahmane Soudaysi o yewtere makko nden ko ilalul imami subhanallahi lazim neɗɗo okkaɗo ɓural daragol ka nelaɗo darotono ɗo waɗa khutba sallllahu alayhi wa sallam imamul haramayni sharifayni imamul haramil makki hunjiɗo qur'ana ko paykum ko boobo gurdam makko ɗam fof ko qur'ana si tawi oɗole na annabajo na o nelaɗo fi o falji a hoyni o Allah udditi dambugal ka halkotoɓe halko ka maleteɓe male ko ɗum mi haalanimo kanko wiyeteɗo oustaz julde wonɗo koyaɗo mi naɓanimo audio yeetagol mo wonde ngal paljol Cheikh Soudaysi ko ɓe maaki kon fi Palestine ko li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina Allah udditi dambugal ka halkotoɓe halko e ka ɓeydotoɓe imanu ɓeydo Cheikh Abdourahmane Soudaysi wona o annabajo wona o nulaɗo so o waɗi khutba konngol ngol weltinari julɓe ɓen fuutike mo ko yo surre e konngol ngol ɗum ko zallatul imam ko zallatul mimbar wiyete imamujo ƴawi o falji kono hewtanamo hoynugol mo wa on wiya on ko gando no hunji qur'ana kono ko bandi ha musidɓe julɓe tedduɓe sukaɓe no halkade de hande jama on no halkade hande
subhanallah. On andi en nehaka ndi needi hoynugol gando, hoyna almamijo, hoyna mawɗo, en tawa ɗum. Kono halkare nden yimɓe ɓen no jarri borede ɗum. Ka wonnoɗen ɗon, si Masihu Dejjal iwri Manarul Bayda telere Suuriya, o tampinay yimɓe ɓen, o waray moƴƴa tawa almami Mahdiyu no waynodira no ani honno Yajuja e Majuja no waynodira. Eɗon andi ɓen ɗon si ɓe feeñi ɓe ƴakka yimɓe, ɓe ƴakka leɗɗe, hiɓe yaawi fi ɓe wawa si fi faaru wi hoore fello no unade, hiɓe wottira dawaɗi, ɓe yalta e aduna on, ɓe ƴakka yimɓe, ɓe ñaama yimɓe Yajuja e Majuja gori ɗiɗi, ɓe lorra aduna on. Julɓe ɓen toro Allah. Allah tabaraka wa taala yaltina imam almami Mahdi. Si Mahdiyu feeñi o toro Allah, o jeeja Allah, o waɗa du'aji, allahumma tabaraka wa taala wiya julɓe ɓe yo naatu ka tataji maro, ɓe naata. O yigo en fuɗɗi ko wadde kuurji ɗin kisan, faami mo yiɗa o jon si darni si waɗari kuur haray gollaki, fo doga naata ka kuurji fermé. Ɓe ara ko Allah wallirta yimɓe ɓen, Yajuja e Majuja, ɓe ƴawata, ɓe diwata, ɓe sorata, ɓe ƴawata, ɓe diwata, ɓe sorata. Kono ko ɓan poynaɗan ka ɓay corona ron ka andede siko ka popalo, est ce que ka ndiyan, est ce que ka honto woni ɗi. Joni kan aduna fof woni hayrana li ajli corona. Ndaruɗo wallahi min ni miɗo yodda ɗo e suka organisateur ɓe ɗo, miɗo duwano voyage de depuis yon ronku sabu o corona test ko hande résultat o yalti e 11 heures, alhamdulillah ko négatif. Kono kan sa yi a tawa fetini aduna fof julɗo e kefeero, corona nangi fof haɓɓi sentir. Koko iwri ka Allah ni, ko Allah andinira yimɓe ɓen, himo wawi yimɓe ɓen yoɓe jaɓu jeeyede, yoɓe jebbilo. Edan ko ɗum waɗi si tawi Yajuja e Majuja yalti, imam Mahdi waɗa du'a, Allah saƴina ndiyan, ɗan ndiyan ɗo aray ɗan poyna ɓe, ɓe fof ɓe ñola. Toroto Allah yo Allah danduɓe bone Masihu Dejjal, ha ɓe hikkidiramo wurin e lette gabru nokkeli goo, ɓe hokkinamo e lette yite. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabin fil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihi dejjali. Ayi ko hulɓiniɗo so o feeñi tawa solution ngala, almami Mahdi tigi mapo, o wi Allah wallu men non joni min heɓa ko wawi regilde o, imo mari do sens, faami, puissance et armée. Annabi Isa jippo o fotta e Masihu Dejjal hakkunde Palestine e Arabie Saoudite. O wiyamo ya kafir ila aina turid, ko ayo kefer on to fekkitoɗa. Masihu Dejjal jala henkita wiya man anta, wiya ana almasihu. O wiya a Isa bnu Maryam, o inna la aktulannak. Mi wa Isa jippi o wuurida kanko almami Mahdi, wi annabi Isa duuɓi 5 ma duuɓi 6, o timmina 7 ma 7 kanko almami Mahdi. Ɓe wi'i hadiseje ɗen no selli, almami Mahdi o julna e annabi Isa waktuji 2 ko yeddodira, kanno fottana wonde o julnayi annabi Isa subakare Palestine Jérusalem. Ɗon chrétien ɓen doga e ara heɓe wiya a annabajo men on ari en hetti gonga, Jésus est venu pour nous sauver. Ɓe doga ɓe ara. Acte Jean wi ka bible makko o wi les hommes viendront envers le Seigneur et il les dira éloignez-vous de moi car vous avez transformé ce que j'avais confié à votre honneur. Aɗa andi ɗum ɗo ko bible o wi ɗum ɗo. Ɓe doga ɓe ara ɓe piyo ka ley koye annabi Isa, ɓe no patron amen ari min daɗi men fooli, o wiya dare ɗon taw pottitelan sallallahu alayhi wa sallam yanzilu bi manzilati sahabi, ko grade sahabajo annabi Isa jippoɗata, wona grade annabajo. Annabi Isa inna mi wawata julnude yaltuɗo e keeci ɓurnaɗo tagee fo. Almami Mahdi wiya min kadi mi wawata julnude jeeyaɗo e ulul azmi. Ɓe poɗodira e nawonen ɗo ha subaka on du'a feƴƴude, almami Mahdi feƴƴa julna. Waktu ɗimmon no yeddodira, woɓɓe wiya ko jumare Madina, woɓɓe na ko futurore Makka. Ala kulli halin ɗum ɗo ko honneur ko julɓe ɓen heɓoyta, nde tawata annabajo on ka islam, tanirawo makko on julnoyey, annabajo on ka banu Israil, wona almami makko. Annabi Isa ɓe wuura ɗon seeɗa duuɓi 5, almami Mahdi faato. Annabi Isa wallahi min mi jangi bible, ko fewno ɗo mi ala tan bible, andi sa heeɓi basuji waɗeteɗi ɗa fala diplôme je juuɗe karamakoɓe dina ɓen, ko aye defte islam ɗen ukkoditta. Eɗo ɗo ustasuɓe eɓe jogui doctorat e science biblique, sa waɗnare haqqil ɓe na joni yoɓe yaru ka cociru, ko ɗum hay goɗɗo suka jangganaji kujo ango wadde. Miɗo yaade janggugol ka oustaz Abdallah,
aɗa andi yimɓe no heewi tippiji ɗi on inni on no wawma jande dina on ko bible jangi suka on inni awa heeɗe taw min mi jangi riwayaji ɗiɗi qur'ana e juuɗe oustaz Abdallah mi jangi e juuɗe maɓɓe Hafs e Warsh mi hunjoɗi riwaya goo mi ɗiggini riwaya goo ko ɓen ɗon jannilan ɗum o wiyata noon mi dartana on seeɗa ɓe jooɗi tawi suka on no ɗiggini qur'ana ɓuuri wonno ɗo wulde on o wi ɓaawo ɗum kadi mi courant ji ɗin yehi taw Non prepari il modello? Cala.